Aku apa tip siapang cumi. Gak keren pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Urang basnong jongka lapalang ubah pendap sotun uliathu baki arngot kibalaj ban yarap ya kiba sakut hapo kapung kidai kibdang rit khun henry kilayap kiba peli urang basnong ula kerpa deka sarkar bakan yarap kibo sarkar nakatanat soil and water conservation naka pollution control board haringkat gibor pulit kilawan poi hakni kecaka ban jurep yakni kapung kaba kitra yeng kiti haplau jongki ban peng la kadai ni kaba kat kum ki kendon an namar ka jingyap jengki brio syapo kadai namar ba don air bakin ring mensiam. Ya lor ke jingjak ba solusi sisa do kata ke kepada pen sayong bat kendit yang ini tu di nong snong ka dorwas nong palang dia minen janbit por nang wan phai na ji tre ba na ikam janga new steng yo fungkol ni wi nai ni nong snong markhap bat palang hi basa nong ra in pe funinga ba dan kejinja ba susi pulai wanirap di hantu tu hingga wan hami de kumbalong hi mat ba kadan wi kayeng hani hapo dom madan hani jan ka po grit hani ti ini pungum hayeng kan ti pungum nomor ba ki la ya senabha hapoi hapor finishing ti ngam di kontraktor bagi nongtre jongi yang bat jong trayeng pikimot man pengkuy ya ka banon sepo ban se ya da ka diesel pump ikan ka jingjing baklah di ba use ka diesel pump di penhiar hapo di ketuba katadam jong diesel di sepo mat kedap la hamjuliu di arusan kumboyong di arusan put ye di mat ka don oksigen di mat ka medical terms lesemo pada along poison ne mo te imat kimut sei ta pom hadin pada imut hadin da demar kila kontak itu ka poisonous gas itu ki collapse di hadin pada ladon lepas pu arngot we mot yarap di kidon skini iwe pada umla mi sabar mo jubor i laim taiwe di hala di wan ini marjan dan marjan da arngot ki persang banirap kita harus ingat ya total mat moyo jinghen sangut iba du e la kajingem kan halo kani kajingja ya jingsa kani kajingja kalau ba sisa ba sosi du kata tingi undor parsnong sing penthei sing samla istik mo mondor niki nong song snong ki pau jik solem mo ya kini ki nong yeng masam ni galanot dia DC dekat police department magistrate kila sengkia marmari marsi pentip ilawan ban persang hiban ban sei ki tuki ba semlanot stu support de hadir pada ki kindawan maki mat kelalong tulit kila sei kila ra sa sibil hentai dan le postmortem dengan skua ban pentip penpa ni ba kerpat eksorkar menini di sini lah kerpat nomor ba kibriu mentaki persang hiban ti di ginu kuni senong yang ju ajing bet hi kamtam bande di borwell ri gini pada hayeng yang tip persang hiban kila snagi yang berhak ki don kam hi ki persang hiban ti da government untuk di ketu ngatrai habdon guidelines SOP kanu kan limit makin har sepo banom ba nomor basin kila 6 sepo oksigen kamdan di kai ka SOP ban har sepo
Dia mentah ngeri kabut jing ingi senong man budien man wui ke kampon man wui ke yang atrai kamde tang halap palang anu filek atrai filek press fitip ha mo ke je makanum jasu yang terpat dan yang ka isi bana sarkar mo kenamba kan kam suk kerkum trikam ini ke senong nomor ni ke senong hi le ban penbiang ya tu mentah ni dekat bat ka PC rengkat buat di Amalia mana ni bidang so projek kita pen krek kenang ban penbun ya ko kenang baki brio kinong dan kam ban ti ko mi ki kipung kini kita kan kenang ba da baki pelat pada rukat tak ya kadi ka water level mo ini persang hi ban yo ya supply bebiang na kalian PC ru kelas simkia buat Amalia la yarap ini ban bidang ya cemat di projek bak hamhe Kerman bab yang jasuh ini kan bertemu ke sarkar di bertemu dulu ki guidelines semua ya ka limit yang ini ki buat cuti hi dah ka government ni nomor ke drilling hiring ida buat senong ikan baik kita lain nak PC ki le common drilling nampak ba bro itu tu ka benda ka projek kita ki bahir hat pot ki baterai hi pot kemudian jungtip ki sangut di iwe ila mi ti laingut ti ila iklat kini arngut pada kini marjan di marjan nomor bang tahu umi na tliu ti den halamo pan singarap ti kita pada bukli arngut diwan kimtip don yu hapo mo ka RB hapo ti irung la karung bukli hajing bom tip bukli long so senai bahaya ki kan so di don kun badang red ya kalau nggak siapa sosial kerman bak sarkar kan simkia ini kan nambah di kenapa ki misteri kita rayen ki kontrak di ben follow ya ka guideline SOP nang sarkar nambah ni senong do milaban tek lakam bonum jasuk ni jija basusi no boyo kubor news tek tinggal try man ki wan men miet hi jan miet hi gum ban pentang ban pun khoi ban finishing Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe Kamde ke be bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang is khasihers pila benlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.